Najmlađi Beograđani proslavili su rođendan legendarne Pipi Duge Čarape. Iako ima 70 godina, nestašna devojčica i dalje osvaja mališane širom sveta. Frizura sa kikicama, pegice na licu i šarene čarape ne gube svoju popularnost već 70 godina. Proslava rođendana Pipi Duge Čarape traje tokom cele godine, a rođendansko slavlje odigralo se i u Beogradu. U okviru manifestacije Građanin dete, društvo po meri deteta. Mnoge generacije znaju da je ona bila odvažna, otvorena, iskrena devojčica i kao takva je inspirisala mnoge generacije da slede njen primer, a to jeste da otvoreno kažu ono što zaista žele. Jedan od glavnih organizatora manifestacije je skandinavski kutak koji će u narednih nekoliko dana omogućiti mališanima da izraze svoje razmišljanja o važnim životnim pitanjima, koristeći nove tehnologije i umetnost. Ova organizacija se bavi promocijom pre svega vrednosti koje su dominantne u Skandinaviji, a to su tolerancija, poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost i tako dalje. I to je upravo ono što Pipi Duga Čarapa i simboliše. Do kraja nedelje posvećene deci biće održana i konferencija Nikad nasilje, posvećena pitanju telesnog kažnjavanja. Učestvovaće švedski stručnjaci koji će govoriti o efektima tog zakona 36 godina nakon njegovog usvajanja. Mihajlo Pavić, televizija Pink.